tukallimuhum edaba mistakunna wahaka dakkan ek kirate ki anek kirati taklimuhum edaba mistakunge gaaga wahaka jahane edaba eves kamenu kuran tim pahar nukunnan ka vida mi dannabe kanu vidalwani tintanako edaba wahaka jala vadani ege fon ekokon ekok ya kafir ya muslimi kafir ke muslimi kuruliye pusnana ero engen kafir na muslimuna faraq den ege fogami hulan kolum irwaran irwar rasul alaihi tawba ge dor banduye den we vene tawba ege kurin tawba miheku tawba amvi iru arasiya den tawba iru eruma ek komistakun tawba wan tele poli ganna ne den hi sabunge tawba ge dor bandu den we den ege foga mi nokunnani me duntake peturi ganna mulisana den me tintanakum bin adiyad dane Arabikarin Mashriqum Maghribum ege foga rasul hadis koroni Yaman paratum nukunnani alifangade e alifanganu mistakum fastamun lawamun gendani sham kare adivale e Syria Palestine sabu uriha men emi mistakum kaannoni aram kolle madukolli ma alifanganu maduwan hama nimunima me ekame nimunima alifanganu fastamun paran maduwam hin andala gos uriha men sham kare me ekkurani etanuga taalafi fummale emima me ms furatam aden ege foga annan warak gada bin helumen en ishara ka Allah taala Quran gangoni inna zalzalata saati shay'un nadim qiyamat ke bin helumen ki warak baru gada bin helumen ke yawma tarawnaha tazhal kullu murdiyatin amma urbiyat edu e bin helum anna hindu darinna kirde main emihunge darimmatin handanne tene maabanang henunge darivettigen dane watarannasa sukara yewani mistakum me masbe fati bene mama hum bisukar aslu ge masbe fa bay nune yeki walakin azab Allah shadid en sandan gora Allah taala azab war farwade homme bin hedun ne wegen die dem porotama taala tin fummal Allah taala yang ishara ko angwani wanufika fi suri fafazi amam fi samawati mam fi dar porotama taala fummale ve indu me bimmati gawa huriya men birugannane illa man sha Allah ebbe fiya Allah taala edodikin sobe e shahidun kamunga esedan malaika bekalun kamunga esedan nabiyyin kamunga esedan ei nabiyyin ves asluga me shahidun nan Allah taala angoni shahidun ne ki dirti bi baike ehema egwane ke ho maru emunna shahidun ne mi kiyaniye Allah taala mana ko poti Allah taala mawga jihad wanunna maru fami hunde bunu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amati ba nuka nukiyase maru fami ke Allah taala ge mawga shahid wanun ehme ge hunna shahidun ne haru Pertama taala fit pemalu maikom mistakum biru gannan. Den kitan ahar komen ne komme 40 ke muddate ane 40 dos komme 40 ahar komen ne. Abu Hurairah vidalne tiwan kale pan ko isne nge. Den devana taala fit pemalu Allah taala angone wanu ke fi story. Fasaiga mam fi samawati wa mam fil ard. Devana taala fit pemalu hindu bimati gawa huriha issen maro ge hinga. Illa man sha Allah ebbe yafiwa. E Jibril ke fan Israfil ke fan Mikail ke fan den Allah taala arshuful la intibawa am malaika bekalu malakul maut uriha me maro ma Allah taala malakul maut angane malakul maut e mihar kombe ni ye duniya diriti malakul maut vidalwane adwa bodu karas kala ko timan kale fana Israfil Jibril Mikail ke fana den me Allah taala arshuful la intibawa am malaika bekalu ne Allah taala angani fahar bekalaka maro mun ay sem from Israfil ke fanu ge epulum taala fili atle ven Israfil ke fan taala fili fumale fan den ege foga me Allah taala angane malakul maut mihar dirtibi kombe he Allah taala angala denodi gemane malakul maut idalwan hadda bod kor ka tiwan kale fanu kayye Allah taala angane kale fanu marwan jen marwas maruma fahu den Allah taala angane limanil mulkul yawmi takunne den bune bala fikazum hi veri kambani Allah taala amille jawab devani lillahi alwahidul qahhar Allah taala she kada ki tiwan taras karange she veri kambani den ege foga Allah taala bin badal qurban yang isara ko Allah taala angoni yawma tubaddalul ardu ghayra al-ard edon timang Allah taala mi bin hem bimaka badal qurban kommegas bin Allah taala badal qurban ebimeki ebime gafafe ko fa bimen no den ege foga Allah taala mati ware vesto mai ko mi songe mi hastauga mastaka isi jehem peshen den hama kurige tartibu malakul maut Israfil egotan ay suriya malaika waake ki Jibril ke fana e malaika bekon diru mafahu Allah taala Israfil ke fana talafil dev mafang wani fumale wa den ti man talafil fumale en ishara ko Allah taala ngoni wanufiga fi suri fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansilun talafil fumale ni mistum gabru nukunna ne kiriki fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansilun Allah taala adra dambaran emiyum bunane qalu ya wailana man basana hoya mis bunane gote de bay fiya ei ebbe ki me bayin hadis taw ganna ebbe ki me hajjat daru marwa emihum rasul hadis turan kiyametun te duani labbaik allahumma labbaik yawun
අනිබ්බේකෝ දන්නබේකල විදාලන්නේ ඒ බංගිගවා මිහුන්නේ එමු බංගිගවා ලතුගේ විදේක මේ කණ්ඩේලිකින් සොයි හදීසෙන් අයිස් පගන්න දන්නබේකල විදාලවා den me huriyame subhani qalu ya waylana man ba'athana min marqadina harmen hori tame ge bodukamaye man ba'athana min marqad harmen nidavati vitanu mi hele uniko mi hele vi kaaku inge komme ke insanu maroi gen dani maroi gen rasul hadis kana waduluma ekko malaike bekadum annane suwal kor manna kir munkar ege sifan malaike bekadum sifa rasul hadis kor bahwani kalu kulage no kulaya kalu kulage war gada debe kala kasewan komme sebe kadum ay suwal korban insana ya me hedde farata begutun rasula begun dina begutun sual kurma fo jawab deveji ya rasul hadis koroni soruge adimai ni ene taka doren huluwale ve enduna haviru ene soruge ge miru hay kiyanna ene jawab nu deveji narakya dimalun doren huluwale enduna haviru ene ege undugu fennan ege ishara ko fa gabruge azab ishara ko fa Allah taala ngoni annar yu'raduna alaiha guduman wa ashiya wa yawma taqumu sa enduna haviru firona enege adalifanu mende wa yawma taqumu sa qiyam zaim wa hindu adfilu ala firona bune vene firona aluge mihu narake waddawa komme me insana baluluma pahu insana ge amal hisabun huttun den Allah taala sual kuruma pahu kamiyaba mihu ulene haramga enen gaburu me tanos kolle vene adi ena upalu gawleni den baydanna bekalum vidaloni e hisabun mi malaike bekalum enage ruha korata malaike bekalum gendawani macca musa Allah taala mi fahum ponuwani tiriyo ponuwo den devana mi wagi devana ruhu mi gendoma fo den tiriyan ais den ena gaji ganda beduni devana mi swal kora malaike bekalum annani den ege fo gaburuge azab deemun dani gaburuge azab rasul hadis korani emme bodu ekkame ki mi libe kantat tawgiterega pudakam dium rakka teri nuvum den devodu mi wara waruga de gaburuga azab liben kamikan kamun sala asluga mihum mi wara kudakam ekkam deken enna mesmi gaburuga azab liumunga emme bodu dekan tawgiterega himene dekan tammi ehema devodu igennuwane gaburuga azab rakka teri mikantat takon rakka teri wanjene kudakam dium rakka teri wanjene gayan echi vistigen da goskennuwan rasul hadis koro bani saud muni muazu mi avhar vidu Allah taala arush ufalum Allah taala hazrat saud wada ganna mati ufalum heligenne diye min gaburu me wallangen de viru munafiqu me bunani babilase saud muni muazu ke luikam engeita tagunta uje mi nona rasul hadis kore munafiqun tihen nubunage saud ke sando ufulla wagen tibbe malaike bekalunne ekam saud muni muaza be gutun rasul hadis koro bani miha ku gaburu ke azabun salam evana saud salam evihe mi saud muni muaza rasul es pahar fitkale un es pahar fitkane kahita dan es parada nukumege dengege foga pula vejje kabur den saudake ege pakun nuli bene azab rasul hadis korwani mi sahaba midalwani ei saud daturuga bay paharu kudakam giun rakka teri nueve ti vi kotike engita ema gabur azab salam ettaka mi dekantahuge itura tabar sure hitun das koranjen rasul hadis korwani tabar sure ei gaburuge azab salam ei qur'an tike marwa aru hituga hunnan jene tabar sure eru iran sure salam eban komme den miharu horiya wallema fo den mi gabu mi qiyamata hame dan den undagulu gole mi undaguluga mi fasiyaga gole mi fasiyaga emi humaruma fo qur'ana faida engei mi daringe dua sodoga kurum emi hunnan hajju kurum mi dua darin nuna emi hako es dua ko fiya rangalwane den mi gaburu guruwan kiyuma behegutun danna bekalum onnani debassega bekalum vidaloni guruwan kiwiya sababli bene ane bekalum vidaloni emihunge darinlam wa kiyase darinlam wa kiyu munne rangalwani kommege rasulage duwastoru ekame sabitennu sahabainge duwastoru sabitennu ene sahabainge fahon ay ba emihun ko foi ekame ehima guruwan kiyu marangalennu kuriyas danna bekalun balaha ma bodu masalenu jen rangali sodogak kurum emihunge fanato emihunata ka dua kurum hajju kurum mikal sabidu fa kantata kurun nangali den komme ka suriya men nukuti gaburu timan talati kumelu makko nukutumo rasul hadis korone mahshar ge biman horiya men dar baymi hun dani hingafe ane baymi hun dani sawa komme asmati ge nuni jamali ge mati ge ane baymi hun dani ekol kolun sahabai denni hadda bod karas ka Allah ge rasul ekol kolun kinen hiye hingani rasul hadis korvi saamacha mi hinguma kulada mi wahage kuladumanta wadigin aras kalange mihoke ekol kolun hingam vese undu pulu wadigin wakabe nune kalange baymi hun dani gotashi go suriya mi mahshar ge maidana evvi evo mafahu irun nani warakari ge rasul hadis kena waram hunuwane arushinge darun hiyali beni hayvatterige beka rasul hadis koroni hayvatteriki number 1 me adulu insaf very
नंबर दें अल्लाह ताला टका रट्टी विगिन उले देमिहु एमिहुन्ने की दुनियावी फायदा बेनु नुजे हमें एक कोने को हार बलालन दियो एक कोने को नसेह दिनु बदले ला फरंगलन उलेशे एगो तबुनेलो दुनिया की फायदा करनो मी देमिहुन्ने लिवेन तिम्मन में की जुवान दोस्तर अलकम गावले एमिहुन अबदुस जुवान दोस्तर अलकम कोले अबदु मिस्कितन अराहिमा मिस्कितुन फेबी में सेमिहुन गे हिंगोन्ना अबदुस मिस्कित दियो दे अंगिनु बेजिया वहा के कोमे मिस्कित दियो लाजिमेनो मी नमाज के मतिन हंदम बाटा किया रंगल वाहने जीवनी දැන් පස්වනේ මිවලෙන් සොදගක් කුරාරු වර සීතුන් සොදගක් කුරන් කියන්නේ අතුලෑනිස් කරනි කනාතුන් කුරා සොදග වාතබිස් ඉඟි ගන්නවනේ හසිරුන්නේ දෙන් මිවලනි මේ මුහිම් කන්තත්තේකි ආදෙන් අදි උලෙන් එකනි හුරේ අල්ලාහ් තාලා දෙක බිරුන් රෝමි මිමිහුන් නොස් මේ අර්ශීගේ දහම් හියලුම් හියාලිවේ